Pamirsa penincapan pasien sanekeni virus corona ring Bali dahat ngosahang. Ring tanggal 21 wenten 500 petang dasa diri sane kejantanang COVID-19. Sane akehan rauh saking Denpasar antuk satak petang dasa kalih. Anutin saking sumber penglalah nyane satak plekutus saking transmisi lokal 3 PPDN miwah adiri PPLN utawi PMI. Penincapan kasus COVID-19 ring Bali sampun kantos langkungan selai kasus. Ring Rahina Buda dan Pasar Mualing Uningayang, pawawahan pasien COVID-19 antuk satak petang dasa kalih diri. Kuentenan puniki wedar ring Makatah Kecamatan miwah Kelurahan Ring Denpasar. Tios wenten pawawahan pasien anyar dan Pasar Taler Nguningayang pitung dasa pasien kenak tur nenten wenten pasien padem. Satgas Penanganan COVID-19 Denpasar Rahinani Dibi Taler Kantun Nampenin kantos langkungan siu pasien kerawat. Ring kalah puniki Tabanan Taler Nguningayang pitung dasa pasien anyar, petang dasa pitu pasien kenak miwah adiri padem. Gianyar Nguningayang 6 dasa 6 pasien anyar miwah 6 pasien kenak, Taler 3 diri padem. Badung Nguningayang petang dasa 3 pasien anyar miwah 3 dasa kali pasien kenak. Jembrana Nguningayang 3 dasa kutus pasien anyar miwah 17 diri pasien kenak saha adiri pasien padem. Selanturnya nih Buleleng Nguningayang 17 pasien anyar miwah sia diri pasien kenak. Bangli Kauningin wenten 3 pasien anyar miwah 11 diri pasien kenak. Karangasem Nguningayang 13 pasien anyar miwah 3 diri pasien kenak. Klungkung Kauningin antuk 5 diri pasien anyar miwah adiri pasien kenak. Tios punike Kabupaten Sanelianan Taler ngawahin 13 pasien anyar miwah adiri pasien kenak. Kuentenan 3 diri WNA kerawat Ring Bali Taler Kauningin sampun kenak. Tios ngawawahin pasien anyar, kuentenan pasien kenak Rahinani Dibi, wenten satak seket tur 5 diri Kauningin padem. Raris pasien sane kantun kerawat ngantos langkungan 3 tali diri. Ya diastun sampun wenten vaksin keramek abdiang nenten ngeluputang protokol kesehatan. Statu disiplin ngelaksanayang 3M inggih punike nganggen masker ngwajikin tangan, nganggen sabun ring toye sane mambah, miwas statu nyaga jarak saha nenten mapupul. Wartawan Bali Pos Nguningayang.